Jesu wasiphendula wathi, umthetho uthini? Ufunza njani? Le ndvodza yaphendula yathi, kufanele uthandze uNkulunkulu inkosi yakho ngenhliziyo yakho yonke, nangemphefumulo wakho wonke, nangemandla akho onke, nangengcondvo yakho yonke, bese uthandza makhelwane wakho njengoba utithandza wena. Jesu wathi kuye, imphendvulo yakho ilungile, yenta lokho uyawuphila. Kepha sathi semthetho sifuna kutithethelela, sabuta sathi, ngubani makhelwane wami? Jesu waphendvula ngekuthi, umuntu lotsite abephuma eJerusalema aya eJerikho, wahlaselwa tigebengu, tamdzabula tingubo takhe, tamshaya, tamshiya asatawufa. Kwendeka kwendlula umpristi ehla ngaleyo ndlela, wathi kube ambone lo muntu wamgega. Kanjalo nemlevi wafika lapho, waya wambuka lo muntu naye washaya ngale kwakhe. Kepha umSamariya lotsite labehamba ngaleyo ndlela wamkhanza, wathi kube ambone lo muntu wamhawukela. Amen. Wathi kube ambone wamhawukela. Bese kung 37. Waya kuye wamthela ngeliwayini, amgcobisa nangemafutha emancebeni, wabopha ngendvango wase umgebelisa embongolweni yakhe, wamyisa endlini yetihambi lapho amongela khona. Ngakusasa lo mSamariya wakhipha imali lengemasiliva lamabili, wayinika umnikati walendlu yetihambi, wathi kuye, ngongele nangu umuntu wami, nase ngibuya ngitakukhokhela tonke tindleko takho. Jesu waphetha ngekuthi, ngumuphi-ke walabantfu labatsatfu longathi waba ngumakhelwane kulo muntu lowahlaselwa tigebengu? Sathi semthetho saphendvula sathi, ngulona lowaba nesihawu kuye. Jesu waphendvula ngekuthi, hamba nawe wente njalo. Amen. Hamba nawe wente njalo. Umlayeto wami walamuhla uthi hamba nawe ukhombise sihawu. Hamba nawe ukhombise sihawu. Kumateo sahluko 5 verse 7 lithi, babusisiwe labanesihawu ngobe bayawuhawukelwa. Kuhawukelwa kusho compassionate, kusho kuba neluvelo, kusho kusitwa. Leli vike lisinika nakule lesiyaye sikusho noma sikuve le sitting back to sender. Le livi lithi, when you send mercy, mercy will bounce back to you. Mawenda sihawu sitawubuyiselwa kuwe. Sihawu siyabuyiselana. Loku sihawu uthi uNkulunkulu kunesibusiso kwenda sihawu, ngoba waba nesihawu nawe utawuhawukelwa. Kukahle nyalo eSwatini ngoba ekuseni besikhuluma ngaMessi kanti kunemidlalo webhola laba labancane labamati kakhulu. Manje mase uphika kusho Messi bataze bathi umfundisi bekashumayela ngaMessi lamhla. Gani sikhuluma nga MERCY, Messi. Nieva bangani bami? Yes. So Jesu uyati uyasinika sikhiya setintho. Sine sibese kumbe kulokunye sesiyaduka kuthi kumbe kunemfundisi lo siphethe lesikhiya. Kanti Jesu uyasikhombisa lapha ukuthi uyati esandleni sakho empilweni yakho unesikhiya to unlock mercy over your life. Unaso lesikhiya. So lamuhla ke
hamba usebenzise lesikhiya, utawubona njenga Davide athi impela lokuhle nesihawu noma lokuhle nemusa, surely goodness and mercy shall follow me. Makukhona lokutaxosha, utawuxoshwa yi-goodness ihambisana na mercy. Ihambisana na mercy. Jesu usho lamagama lapha ekugcineni emva kokuba kufike lesati mthetho, sifika kuye nemibuto. Sibuta Jesu ngoba ekubukeni kwakhe sewuyalati liqiniso uthi kufanele ngendeni nde uthola kuphila lokuphakathi. Lo muntu yamuva ufuna kuthola tindvo lo. And kukahle bazalwane kumbuta Jesu imibuto lonayo. It's fine to ask Jesus the questions you have. Uyambuta ngoba uyafunza lokufunza. But akeva akanayi assurance liqiniso ukuthi lento la ifunza ko vele uyiconza njengaloku lombhali abehlosile yini. Uyambuta umbuta kabili kulo 29 makathi Jesu hayi yenda lokho uyawuphila ku 29 uphinze uyabuta uthi ngubani lo makhelwane, who is my neighbor, ngubani lo makhelwane. Jesu ke sewuyamlandzisa ngale parable noma ngalomfanekiso walo muntu lo wahamba asuka lo washaywa tigelekece endleleni lesemkhathini weJerusalema neJericho. Uthi umuntu bekaphuma eJerusalema aya eJericho wasuyahlaseleka. Kusho ukuthi kulokucoca kwakhe ufuna kusikhombisa ukuthi ngubani lo makhelwane lodzinga ukuthi simkhombise sihawu. Ake ngichaze ke ngeMasamariya ngoba ekugcineni Jesu ukhuluma ngemuntu labe kangacabangeki ukuthi angahle kuthiwe uyi good Samaritan, ungumSamaria lolungile. eMasamariya mawufunza sahluko 4 kuJohane sikhanza Jesu ukhuluma nalomfati lesati omfati waseSamariya. Sewuyacela Jesu kulomfati uthi awunginike emanti. Hey wathuka lomfati kuze hawu njani ngaphela thina nanazidlelana. Bekusuke laphi lokho? Bekusukela kobogogo omkhulu wabogogo omkhulu bangabe khona into lenjalo. Bekusukela emva kwaNkosi Solomoni, ekubuseni kwaSolomoni mase indvodzana yakhe ithatha sihlalo sebukhosi lebekungu Rehoboam. Laba lombuso mawuchekeke ekhathi labanye baba seNorth bathi bangema Israel bona, labanye baba sentasi bathi bona bangema Jews ngemaJuda, Judeans. Ngoba bekuna Juda na Benjamin bantwana baJakobe babe sebehlukana ekhathi ngalamaye amagama, labanye bashona le labanye bashona le. Kuleso sikhathi leso ke mabathunjwa laba ngema-Asiriya laba bathunjwa ngemaBhabhiloni mabathola inkululeko esikhathini saNkulunkulu. Makabongwe Jesu ngoba isikhathi saNkulunkulu masifika noma ngawugcilatwe ngumBhabhiloni noma ugcilatwe ngumAsiriya lashaya liwashi lasezulwini kuba inkululeko. Yeah. Siyashaya saNkulunkulu noma sebantu ngethe sashaya sasezulwini siyashaya. Lokhu silapha nje siyasho sithi cha angathi kuyoshaya o'clock wabani. Washaya ke o'clock baphuma babuyela enzaweni yabo mase bavusa leli thempeli angibe basoloba kanye kanye.
mabavusa leli thempeli eJerusalem lebelakhiwe nguSolomon bathi bayeta labanye labe bathunjwe ngema-Asiriya bala laba ngemaJuda mbamba baliswa yini baliswa ukuthi laba labathunjwa ngema-Asiriya babese bashada nebantu betive bangabe basaba yi-pure blood yemaJuda sebathi ke niyati phela ukuthi longasiyo ingadi yemjuda akasonzele etintweni telithempeli laNkulunkulu babakhiphita sebayesuka ke lama Samaria bekuyi capital city yabo ke laba la ngendle sebayesuka ke bona bayathi phinzisela bayakwata bazokani anisifuni mawufunza sahluko 4 kuJohane ufunza ke verse 20 ukhanza lo mfati waseSamaria uthi nine nithi indzawo yekhonda kukuphi sine bokhokho bethu bemaSamaria bebakhonda uNkulunkulu kuyo lenzaba nine emaJuda ke nithi iseJerusalem indzawo lapho kufanele kukhondelwe khona uNkulunkulu uta ngale background yekuthi bona ke ngoba bakhiphithwa baxoshwa babese nabo batakhela indzawo yabo yekukhonda Mount Gerizim kune Mount Zion la kunelithempeli khona laseJerusalem nabo batakhela iMount Gerizim labe bathi khondela khona netithixo kwacatshanwa ke kwehlukanwa bangabe basafuna nanekuthi bangahle bashade ngoba abafuni ukuthi ingcolisa nebantu labayi mixed blood sifika ke kulo Johane sahluko 4 kunetimbi tabogogo omkhulu kepha setiliwa sidukulwane niyabona sela namhla kungacisha sibe njalo kuthi solo siyathi nje ukuthi bakabani asibaphi kabani asikudle ukudla kwakhona but besingekho ngesikhathi bateka leto tindzaba leto but solo sibethwalele nathi sidakushiya kubantu bethu nabo bangadlelani nalaba ayike phayafika inkosi yemakhosi yafuna kubuyisa lebe kwehlukene yakubuyisa yathi yanyathela lapho khona emaJuda lamanye bekanganyatheli ngoba bekadele to reconcile livangeli lekubuyisana bekalese lokho Jesu so lenzondo ke masakhuluma Jesu ukuthi kusuka nangu umuntu uhamba ushaya igebengu but ekushayeni kwakhe igebengu sekuchamuka ke bantu sibili ngoba abantu sibili ngilamaJuda chamuka abantu sibili labantu futhi babuye enkonzweni bayashisa bekubanjenwe na Jesu kubugqunqugqunqu banjenwe na Jesu kambe hayi na Sathane banjana na Sathane akubambana na Sathane ebugqunqugqunqu so babuya bajulukile enkonzweni bayashisa bahamba endleleni babona umuntu half dead azibangcwele abakuthenzi lokufaka bayedlula ngiyemcabanga lo mpriest umthandazi lomkhulu uthi nkosi yami how Lord stretch your hand to heal wabe edlula umuntu wasala afa wachamuka nemlevu uhamba ngaleyo ndlela leyo uyabuthi uthi inhla uthi lento itangcolisa let me pray about it wabedlula sewuthi ke Jesu uyambuda lapha egcineni lithi liphi leli verse legcina lithini verse 36 Jesu waphetha ngekuthi ngumuphi ke walabantu labathathu bobani labantu labathathu class ngumpriesti ngumlevi yes very good class uthi ngubani kulabantu labathathu lo ngathi waba ngumakhelwane kulo muntu lo wahlaselwa igebengu awuve impendulo 37
sathi semthetho umuntu lo wathi umthetho kangaka, a very intelligent man, but wafail eclassini. Bekufuneka ligama linye awuve uthini. Sathi semthetho saphendula sathi ngulona lo waba nesihawu. Ungithishele eclassini. Ubuthi umntwana. Uzinebani labangi-3. Ngubani lo wende isihawu? Ngilo hamba wayothandaza about it. Ngulona lo thenkosi stretch your hand. Noma ngilona lo stretch esandla sakhe wamthatha. Ngumlevi, ngumpriesti, ngumSamaria. Asuke umfundzi abhale athi the one who showed mercy. Mina ngingithishela ngiyamshisa. Ngoba ngimnike abantu abangi-3. Uyayibona inzondo mayisekhathe enhlitweni uhluleka ngisho ukusho igama lakhe umuntu. Kuthi ngqi emlonyeni. Kuba ngathi mawukhuluma igama lakhe uthinzana naye. Uva ngazuthi kukhona la usikeka khona la uwedleka takhona. Nalo wekuneneke akafuni ukukhuluma ikakhulu nangenxa ukuthi ngingathi lo nguye lo kahle kanti phela lona ungumSamaria. Siyawate amaSamaria, they are mixed blood. Ungcolile lo muntu ngingathi ngilomhle kanjani. Akafuni kunika icredit kulabanye bantu. Akafuni. Ekwephetheni kwemlayeto wami kulesi kutholako nalese ngikushito makachaza umbhali long Jesu uthi luthando lolu lalikhuluma lo waba ne-answer le right but wangabi netendo leti right. Masilifunza iBhayibheli singalifunzeli kuba nema-answer, asilifunzele kuba netendo aye ma-answer. Lona kusho ukuthi mawungamkhanza umpriest nemlevi ubakhanze esondweni njengala njalo ngihlale nginitshela. Bowungakhanza phethe i-microphone azi nginithanza no I love you all. But lamkhathini wethu kukhona lo lambile. Ngalo kumphathela i-microphone ngithi ngiyamthanza sotawe sutha. Uyamangala yena ukuthi hawu. Kumbe kulokunye angathi mawuphuma akubambe lijazi athi Nkosi yami maye siyaliboka lithando. Uyathi ngiphelelwe kudla. Mase kungekho i-microphone. Luthando luhlala ku-microphone. Ngoba lo munye utakutshela nami kungiphelela idolo nje angathi ukuthi nami ngidawudlani lamhla anginalutho. Uthi Jesu no. Luthando lwethu alube ngiloluphathekako kunangiya umuntu otamkhanze emgwaqweni alambile. Show mercy and mercy will be shown to you. Usho njalo Jesu. Uthi let us not pray about it, let us do something about it. Jesu encwadini yaMateyu sahloko 25 verse 40. Kukhona la Jesu ahlasibhacela khona. Uhlasibhacela. Mateyu sahloko 25 verse 40. Inkosi yawubaphendvula yithi ngicinisile ngithi kini konke lokhu lenani kwenda kulomunye walabanakeni labancane nani kwenda kimi. Nango Jesu labhace khona. Bese ndani uthi ngangilambile nangenda njani nangipha kudla. Ngangomile nanginathisa. Ngangisihambi nangemukela. Ngangingcono nangigcokisa. Ngangigula nangivakashela. Ngangisejele neta kimi.
Jesu uyathi khomba ukuthi yena ngukuphi lapho abhace khona. Masifuna sihawu. Mangabe kunelichungechunge lwesihawu la ubona khona ukuthi uyathi ngeke ngikhone kwenda ngelikhono nangemandla ami. Ngithi ngasihawu saNkulunkulu. Ngicela uhambe uyobamba Jesu la. Nangu Jesu la khona. Hamba uyokwenda sihawu utasithola sihawu. Utasithola sihawu. Wena utawuhamba nalesendo lesi. Kepha uNkulunkulu utakushiya nebufakazi ngoba uNkulunkulu uyalicaphela livi lakhe ukuthi liyakufeza lokho lakusho. Kuze sikwendeke bathi ngesingisi sibe intentional. Angigcine ngemaKorinte ekuqala sahloko 16 verse 1. Lothi macondzana neminikelo lebuthelwa kusita kukhombisa sihawu kusita labangcwele. Njengoba ngayala emabandla aseGalatia yendani njalo nani. Njalo njengelilanga lekucala evikini akube ngilona loyo alondvolote lokho lokumlingene. Kuze kuthi iminikelo ingendiwa sengikhona. Niyeva bazalwane. Iphela kanjalo inkonzo kuze kuthi kwendeke lokukhomba sihawu lithi lelivi diplanele dihlelele kuthi ngitasikhombisa sihawu kubantu baNkulunkulu. Ngitawusebenzisa sikhiya sesihawu. Wasebenzisa lesikhiya sesihawu kukhomba sihawu kulomunye. Jesu usitshela ukuthi kutawuvuleka iminyango yesihawu empilweni yakho. Ligama leNkosi kalibongwe. Amen. Ngicela sisukume libandla. Thank you, Jesus. Oh, we praise your name, Lord. Thank you, Jesus. Livi lakho Nkosi likukhanye. Selisikhanyisele. Ngicela Nkosi the conviction of the Holy Spirit. Lokunguye lo sihola endleleni yeliqiniso. Kube nguye lo tawushicilela lokho lekungevakali kumbe ngendlela yakho Nkosi lo uhumusha ngayo. Ngiyacela babe ukuthi ngamunye wethu kungabi kuzindla siphelane kepha kube kuzindla ukuthi where do I start and where do I start. Vula emehlo ethu Nkosi sisahamba emigwaqweni. Vula emehlo ethu singena ititolo siphuma. Vula emehlo ethu kubomakhelwane bethu. Sibone lapho ukuthi ngeke sisebenzise sikhiya sesihawu khona. Oh, thank you Jesus ngoba usitshela simanga ukuthi lo wenda sihawu utawuthola sihawu. Sibonga sivuno sesihawu. Sibonga sivuno the harvest of mercy. La usikhomba khona ukuthi we have the seed, we must use the seed of mercy on others. Kuze kuvuso wakho umsebenzi kubachadwe ligama lakho. La kumbe besenga sithandaze kumbe senga singaboni noma singafune kubuka sivule emehlo ngosibone la kumele sehlisele sihawu khona. Kanzi masehlisa sithululelwa nasempilweni yethu so that we are always merciful kulabo labadzinga sihawu sethu. Thula kwakho ngiyabonga Nkosi kuyawusilondoloda. Ukhanyise buso bakho etikwa labangcwele bakho. Ubaphephise Nkosi kulomubi. Ubusise imisebenzi yetandla tabo. Ubaphe kuthula kwakho kubalondolote kusukela kulomncane kuya kulomdzala. Kusukela kulesikhathi kuze kube phakade naphakade. Libandla lithi amen. Amen. Praise God.